Nalor ka jingla ba ka jing tep jong ki long ying lang sam bat kishnong ki thau shphang ka jing corridor jong ka jing le khoi da suba ka sengri bhoy developmental and social organization arpomer circle kala pelong ya ka jing a jing hikai lane ka awareness program ha ka shnong arpomer ha ka balawan ban sakhi da ki pat ba shnong kenthop ye ki long kmi long pa jong ka shnong arpomer bat kishnong ki ba marjan Nalor kita ki nong yalam jong kaseng RBYDSO na Arpomer Circle la yadon nang ru uba Arnold Sengkli uba de President Rangba kani kaseng nang ta lawan ru ban yadon nang da UMLA ka nongpo constituency uba Meral Bonds im UMDC ka than uba Balajit Rani usamla ya kashan jentem uba de President jong kaseng na Arpomer Circle bat kiwe Nakaliang jong kaseng kala no senyang ru daki jaka pelang yut lani ki dasbin shaki hindru tali kishnang ki badon hakane kathan Arpomer. Ibabun kishnang kibade haki nong kakong kilayo yang certificate di open defecation free ODF certificate. Kishnong kiba orang kisluin kiladon kijakali cawa kiyo yang certificate. Pas kiba pun kishnong kilayo. Palingin scam hangi kishnong dupi agili new kishnong bawat nagasir. Kiba pun sarkar juga seluruh office jong video juga seluruh office jong PhD juga seluruh. Bagi longi kilomser Indon yang sekali sama kemudian bagi kian nanti tinggal pathar sama lagi juk di bawah suara kalau nak ini dek kat bala ban Indon di toilet Indon di latrine Indon di pain kena ban binlah ban lepur jadi ini sisa jadi maka kami bagi longi kilomser di wilayah buat bertai di sinjam di bawah sarkar membuat awareness berkait Aku menunggu kematu dia menunjuk ini. Baik itu di paling kena di Rio lembah, alam di lembah Blok, alam di Sumatera Barat, alam di PhD berkesan ingin sumari lagi sen. Lala nandon, menunggu kilong ying di bompat iyo itu pun sumar penting. Penting dia dibawa kepada IP kemarin kaji kaji semua. Kalau sokan pernah kalau potong, wih pukul sembunyi yang paling kena kata kata ini. Kadang-kadang kita pada dulu kita sumberhan, segala kariuhai kejongi ketika distrik kebahagiaan dua mensuah di pangkisuri kan sekali di pang malaria ibu mbak di pang malaria ini warak yang di pang malaria ini diupain berjauh ampun diupain berjauh ekung kilong song kilong tumi kamtan musuh berkentu ini agi rutin di persen bidungi ini lek bantiar ban ailat makan syong ko sijakan makan lang ka iki doktor iki jubatai ba kanu ko mat ying ni sedeng ying lene ka ko ngi han no kawalan ni asa si kalau ka di mereka ka bagi kan perjong ju ha leng tapi hanca tadi bukan perjong singkat tarik aja dan orang lagi di bantiar ban ailat pada kan syok sijakan cukup na kanala kadang ko syok sijakan tu alam ihap ban dia pada kadang ko kali kawan dinala pasal itu lele dan residio pada ko kan ne sijakan leki agi ko itu sijakan kan berjong so dengan alam syok dan hableng kemudian orang yang disebut kan orang yang jadi kisori dari Jimpang ke Bama dari Barat. Kita sibuk di belakang lembah dari Jimpang. Sisori distrik demi habis nem ke kampung suam. Kajiyo kijungi gino kilat jiarap. Kamlong ni kamni ke bagi suyarap ban pendek hukum. Andre kerdon dari Jimun. Ngomong tangi andre ke ba layarap ke aseng RBYDSO. Andre wat jiarap ke bagi yo nagalian juga sokaru. Agak sorkar ka ay kuno kalat jirap kamne ka basu ay trem jimun andre ki ay ru pat ke jimun nangi ru ba kaseng RBYDSO haba ka poi hat pan ay gini ki dosbin shabhi kum kilom kami jo kishnong ki bopher kidon kajing kini lenti kidon kajing amnot bagi kwa panwanra ya kajing khoi kajing suba kata heng bagade ka kathom
kabadan haki. Na so komen ko ban yatu ha kaba kibabun kini isnong jogi isnong bendong sani. Na lai ha kini ki khendiat snem ya kajing persang jong kilong pini ki jogi banwan rah ya kajing koi kajing subah po isnong po thau. Na ba chong basa po naran man kasi sakchay sakchi nga bagi long kami yang mungkin step ban lum ban lami itu plastik min di plastik chips iba berat ikna harus surok kila persan lu banbu dagi dosbin kemudian dekat tin dan dekat kok untuk terter ngai hiru segui gisnong lu i persan banle uta kalau gay keba internet atau kata-kata keba kum kilong kui i persan ban ya don bentang bat keilang salang jong gisnong terhau banga boy berkat ba dine ki kena hang ne kidon kane ka benta lalu kidon kane ka thiem lumba jo kane ka sni ka program ka bare hande har jumpe jo ma kane program ka bare ka bala ba kane program ka ba sutna yang jum organize tin bagila ban bodo ke program kalong bersama di dosbin ban ay dosbin kat bagila ka pun ka bor na benta ban simja na bentang kasyong kakun kasuba hapo Krishna kitau kijong kare nga ay problem ka makarpang yang ikna ne kada jung ya ka jung di lamba jung ne program ka badang kong ka jingle jung di hang ne andre dalam program ka bala kum ka wei nak idak ka ban pesutu yo rese yang dinong syong kijong ni khamtam ka jung ko jung di yang isang long temi ni sumru isang long bi ki wei dan ki shot lam tanga pun ke suba kaslong ka thau kai kasam ka nuksa ka patrau kalau ka platform lu ki ai na ta kini ki sama jongi hande bakilong kumno belum nong yelam idon kam shisha ye ka ne juk ke jongi mata baki phone sama jongi kide belum tin nong yelam ki benyo i jingai na kam ta ka lawe ko pranai jong ka ni mutai pendrio ki burba kisan balang ki ba ki la ka jong kong prakhat kidon ki ba i na kanta kumno barele khul asba kidon ki ba i kumno banjara ku kusuk bakok ta ter kane keseng la seng nomri me ka ha ka development social organization ka development ka bumut ba onde bagi develop na itu development tang ya ka infrastructure andre ya ka jabi ya ka jumut prakhat so kanang ba mata ka topik kalomba ka jingle ko ke suba kane ka jingle ko ke suba ka topik ka bagi de bedon ha jabi jonga bajopi Mahatma Gandhi ha tu posho buile ya jingaju dari India ulang pertanyaan ini tim slogan tu bomba cleanliness is the next godliness kamu bahadir jong ka jinglong play kawan ke jingko ke suba kane dengan slogan tu bomba Mahatma Gandhi kan nangkau la keren sisu bomba sanitation is more important than independence. Kamu apa dia umpam undi ke bukoi ke jingle koi ya ke jingle sabar bagi jingle na banomi ba kam kam simon bagilong balle koi yang ane hakiye kesam ban ya ke jingle koi kering dia kita di slogan ke Mahatma Gandhi ulakran hal ini buat